Shubor nakaslem jong unong san hima. Ka Khasi Students Union hakat phoi tarik naitung arhajar arpuhan riu. Kalalet ban kendo iu Director of School Education and Literacy ban Panjing Shai halor kajingdon kajingbom khot ban thongkam no hikai haka subject history haka school Saulingdo High Secondary School Mukayau. Uba Lening Rat Taryang President KSU Lasken Circle habakren shikilat thai khobor ulong be ke interview la dap pendong haka khatsan tarik no pra arjar pusan Henry yak result ki klampen mi balaji yak we ke kertong ke baklam kot kat kum ke percentage balabu ulong bahadian ke jington ki ba ujo nak liang ke seng ke lalit ban kli na u director mta sngi Henry hak ji kendo bat u ulong ba ula dap tip yak ni ka kam bat un sa shim khya mar yak ni ka kam nak liang ke seng ke maham jor ki brio ki bas ngodon bor ban thong kam da ki brio ki bam kot ban nong ki no hikai namar ke puli puthi ke jingnang jing start ke de ke jing shai yak ki samla Poetrik jong din bangi la yo jing jor wadon gawe ka jing thungkam gawe ka school dan power centian ke skin block Saulingdo High Secondary School din bagi kod advertisement nya ya post jong ban hikai subject history din hau kasentrik jong pernah disebar harga ratusan la de pondok ega interview mereka ega ba pelapat ulong ba hari ni interview klaim sim la penmi ya result andai la syukot kerpang ya iwi candidate kertong ba tep kam hagatu ke pos bat ngop la susu kolong ba ita ikan di kertong iba kijiet ikrem kod gata ke percentage ket kumba ki kod ke interview what ik result ki klem penmi na kaleng jongga school banang nong penya jongga school kemudian katu kadi por layak ke por kumba seteng senem kiladon ki ba ujor sengi seng bat endang ila wat kira wat tokit ha lalap ba kadon gajing bom khut gajing jit ye kani ka kam nong kai bat kum keseng ke ba pe ba khami ye ka pulik puthi hapok gejela ngimla ban su ngap ngila wani kendu yo director ta kasngi ban keli ye kani ka jingkeli ba balai ka jia kumne keleng director ula ong ba ula tip ye kani ka kam bat ula kular hangi bon simkhia bat ba marmar ye kani ka kam mar ba kadai kam hikai namta kam namta kalawai jongki samla jongi pergi ki jongi ki bapule aga to school kidi ban yo kejing hikai ke babiang omban sujit daki no hikai ke bom sim la kot daki bom sim la biang kataga qualification jongki an hikai agini gini ki subject baya dai to school par hedin ta sking la kedu director ula kular ban sim khia kini kam baba babanjit daki tertong lani ki bathep kam ki badai hok ban yo yakni kam badru lada kita kiba sajiru lada kimwan ket kuma hagapor babiang la ban kondok no daga we ga interview ban la ban le daga fresh interview ban khot gat de kibe pat ki candidate dan ikat kat kibo walang qualified ban theba tu subject negele jogi kaseng ngiburu kijing maham yakino gibrio kibas ngodon bor kibas ngo hanga kibo ong ba tang badai kibriu jongki ila benda ki politician dan kinu ke bas ngodan bor palat ba phila ban thungkam de kibriu ki bomkot kejung puli peti ki bomkot ke qualification ba pentung hagi kam no hikai ki kena school kini ke kasel imam hamjur repi marba ke puling puti kejung nang di start kede kejing sai samla jogi khamtam hagi puling puti ni kwa ba kejela jogi kan kiu hagi puling puti ndrei ada kumni phile ki thungkam thungjam de kibriu le jong ki bomkot ke bor ini kalian keseng nginum ailat dalai leru kini de kejing maham ipi kibriu ke babin penmelian banle gini kikam ngiru nginyai bodian ban nginum ailat ipi khamtam hagaliang jong ka hikai ye ki kena school klem bukor mar baula kular bon simkhian hi marmar tetum tangin ngin sa page ngin sa tibhi ngin sele mi ru sa ke office jong di aisha wesdentia ngin ngai bodian gini kakam it na ka di school government school deficit school tikeni ke bahasa tap atau kat yo ka don jinge dei begitu ki bapek ya ke school ne ki kata ngimtip nomor bah kamde ke kam jungi ban tibe ni supaya ban tip ni cutip ba kam kot ke percentage jongka kat kum ba khot interview ndai lajit pat ya ka